Murakaza neza kuri Afrimedia Live. Mu kiganiro cy'uyu munsi turabagezaho incamake y'ijambo ry'amateka umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu yagejeje ku mitwe yombi y'inteko nshinga amategeko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mr. Speaker, Their Majesties King Charles III and Queen Camilla. Ni mu ruzinduko rw'akazi arimo muri Amerika ruzamara iminsi 3. Mbibutse ko abaye umwami w'Ubwongereza wa kabiri mu mateka ubashije kuvugira muri iyi nyubako nyuma y'umubyeyi we witavye Imana umwamikazi Elizabeth wa kabiri yavugiye muri iyi nteko mwaka w'1991. Ahangaha umuhungu we yanabigarutseho yibutsa abantu ati umubyeyi wanje ubwo abivugiraga muri iyi nyubako turi mu gihe kigoye cyane kiruta igihe umubyeyi wanje umwamikazi Elizabeth wa kabiri yavugiraga muri iyi nteko. Muri kicegeranyo rero turabagezaho incamake y'ibigize ijambo ndetse n'uruzinduko umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu arimo. Umwami Charles yatangiye ijambo rye agaragaza kwicisha bugufi cyane aho icubahiro abagize inteko ya Amerika anashimira abanyamerika muri rusange. Yagize ati, Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Majesty Charles III. Mr. Vice President, Mr. Speaker, members of Congress, representatives of the American people across all states, territories, cities, and communities. I would like, if I may, to take this opportunity to express my particular gratitude to you all. Banyakubahwa bagize inteko nshinga amategeko, tumaze abaturage ba Amerika mu ntara zose, uduce, imijyi ndetse n'imiryango yose. Nifuzaga niba munyemereye gufata uyu mwanya ngo mbashimire byimazeyo mwese kubw'icubahiro gikomeye mu mpaye cyo kugeza ijambo kuri iyi nteko rusange, kandi mu izina ry'umwamikazi Queen Camilla ndetse n'iryanje bwite ndashimira abaturage ba Amerika kuba muduhaye ikaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo twizihize isabukuru y'imyaka 250 itangazo ry'ubwigenge rimaze ritanzwe, Declaration of Independence. Kandi muri ico gihe cyose amateka y'ibihugu byacu yakomeje kugendana. Ageze aha umwami Charles yakoresheje urwenya ruzimije yifashisha amagambo y'icamamare mu kwandika Oscar Wilde agira ati, nkuko Oscar Wilde yabivuze, muri iki gihe duhuje hafi ya byose na Amerika uretse gusa ururimi. Aratebza akoresheje atururimi. Mbese bose bakoresha icongereza ariko avuga yuko ururimi ari rwo badahuje. Ururwenya umwami yakoresheje rwari rugamije kugaragaza ko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bisangiye amateka yimbitse, umuco ndetse n'umubano wa politike udashobora gucika. Itandukaniro ryabo rinini ari imikoreshereze n'imivugire y'ururimi rw'icongereza. Ubu bwari uburyo bwo gutebza kutuntu duto dutandukanye icongereza cy'abanyamerika n'icyabongereza. Ururwenya kandi rwahaye umwami umwanya mwiza wo gushimangira ubushuti n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, ashimangira indangagaciro basangiye zirimo ubwigenge, iyubahirizwa ry'amategeko, the rule of law, ndetse n'amateka y'imyaka 250 bafitanye. Ari nako aho icubahiro umwihariko n'umuco bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Incamake y'ibindi bikubiye muri iri jambo rye ni umutekano n'iterabwoba, global security. Yagaragaje ko isi iri mu bihe byuzuye mu rujijo n'amakimbirane ateye ubwoba. Uhereye i Burayi, muri Ukraine, kugeza mu burasirazuba bwo hagati, muri Iran, Israel, Palestine, Lebanon n'ahandi. Yashimangiye ko ibihugu byombi byiyemeje kubumbatira demokarasi no kwamagana ibikorwa byose by'urugomo. Yibukije ubufatanye bwaranze ibihugu byombi mu ntambara z'isi, yewe n'intambara y'ubutita ndetse n'ibitero bya 9/11 ubwo Amerika yagabwagaho ibitero n'ibyihebe.
ati twakomeje guhagararana shoulder to shoulder. Asaba ko ubwo bufatanye bwakomezwa by'umwihariko mu gushigikira Ukraine n'umuryango wa OTAN NATO. Ubufatanye mu bya gisirikare defense partnership. Yishimiye intambwe ibihugu byombi bimaze gutera mu kubaka ubudahangarwa. Yavuze ku mishinga ihambaye bafatanyije irimo gukora indege z'intambara nka F-35S ndetse n'umushinga ukomeye w'amato y'intambara nka AUKUS submarine program bafatanyijemo ari ibihugu bitatu, Amerika, Ubwongereza na Australia. Yagarutse ku bukungu n'ikoranabuhanga economy and tech. Yavuze ko iyubahirizwa ry'amategeko n'ubwisanzure aribyo byagejeje ibihugu byombi ku bukungu buhanitse. Yishimiye ubucuruzi bukorwa hagati yabo bungana na miliyoni 450 z'amadolari ku mwaka ndetse n'ishoramari ryarimwe n'ibice 7 trillion dollars, 1.7 trillion dollars. Yavuze ko barimo kwagura ubufatanye mu ikoranabuhanga rigezweho ry'ubwenge bukorano nka artificial intelligence na quantum computing kugira ngo bakomeze kuyobora isi no kurokora ubuzima bw'abantu benshi. Umwami Charles uzwiho kuba impirimbanyi y'ibidukikije yagarutse no kurengera ibidukikije climate na environment. Yabikwepse yibukije abagize inteko ko kwangiza urusobe rw'ibidukikije ari uguhembera akaga ku bukungu n'umutekano w'ibihugu. Yasabye generation y'ubu gufata ingamba zihamye zo kurengera isi yacu kuko ari wo mutungo udashobora gusimburwa, ico yise irreplaceable asset. Asoza yasoje ijambo rye akora ku mitima y'Abanyamerika. Yifashisha amagambo akomeye ya perezida wakunzwe cyane mu gihugu cya Amerika, Perezida Abraham Lincoln yavugiye Gettysburg muri Pennsylvania mu mwaka w'1963. Amerika ubwo yari iri muri civil war, mu ntambara y'abaturage yahuzaga abaturage ba Amerika ubwabo. Agira ati isi ishobora kutitondera cyane ibyo tuvuga ariko ntizigera yibagirwa ibyo dukora. Asaba ko kuri isabukuru y'imyaka 250 Amerika n'Ubwongereza byongera kwiyemeza gukorera abaturage babyo ndetse n'abisi yose bishize hamwe. Iyi yari incamake y'ijambo ry'umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza yateguwe na Afrimedia Live. Ariko ntitugarukiye aha. Mu kiganiro cyacu gitaha turabizeza kugaruka tubasobanurira neza byimbitse ico umwami Charles wa gatatu yashakaga kuvuga mu by'ukuri ndetse n'icihishe inyuma y'uruzinduko rwe muri Amerika. Tubibutse ko ibi bije mu gihe Amerika n'Ubwongereza batarimo bumvikana neza. Niki cihishe inyuma rero y'uru ruzinduko? Turarebera hamwe uburyo ari gukoresha soft power cyangwa se imbaraga zoroheje afite mu maboko ye mu biganza bye mu buryo bwa diplomasi. Turabagezaho ico inzobere mu bya geopolitique n'abasesenguzi barimo kubivugaho, deep dive analysis. Kuko nkuko mubizi diplomasi ntabwo ikunze kuvuga ibintu byose yeruye, ahubwo ikoresha amarenga n'urujijo, ambiguity. Ariko hano kuri Afrimedia Live inshingano yacu ni imwe, ni ukubaha ibisobanuro byuzuye, clarity and understanding. Tucikwe rero, murakoze cyane, mwari kumwe na Director Gabi, ni kuri Afrimedia Live, murakoze kubana natwe. Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao. God bless the United States and God bless the United Kingdom.